tui mua papai, ki he wakatau mai, moe te tu e siapi, no foi e televisione, aka e manalu, si malai e si, ko tua ki tau, manangai e loko, koe whakakau kai, masani he no foi, koe tua e ngahai. Ko whamarumaro atu e tau o tū Kaya tā ke hoko atu a e tau porokalama ko ia o ku iloa ko e to'o na hare wawanga pia me he sitio au pia ko e tau kawinga te whito ki he pongpongini ko ko atu ni a e ku porokalama pe a tu i kawoki mo pureiko pia me mananga se me ko e konga e ni mahalo hono fitu e mapolo kalama ko e kahau e patoa pia o ko whaapa hei topu tapu ko toa pe pia ko whatulau atu hei ki he tātou fui pe katuko aho o ko ne mai moa ko i ken pelani ngahi haa ko toa pe ka maa whaka e kautaki lotu pe mo tonga ko toa pe pia ko whaapapa at whoki e tala whakaulahi o tonga reo reo i Australia ni ken pelani ke tisi tui harangi nie pe mo ni kaunga we ke api ko pou ono pe he tonga ko toa pe kai kai te kaloloa te whaamu ke o angi taimi koe ni ke kamata mai kame mananga sene ko hoko ato e kaha o e patoa pe te utoku mui mui atu ki a te ia malo apito e pureiku malo e tau mau ai pongpongi ni malo e mau whenga maari e. Malo opito profesa pe malo ai se ku whakahau. Mo ai hoka tu ai kalama ko tuke u hata po whakahau ko mai tau ngai ko kalama. Kai ata ke whai halawe lawe ke topiki o e whia ko pongpong ko ni ko ha ai ka hau o patoa. Hanga me na lawe ke ai go lai me tai ma go e tu fitwene ta lawe kamata no tuku mai me kamata nga mo e anga fetalano ak na fai ma ga halanga fononga na whakahok e aklisi Samuel aklisi po ba kai e a pongpong ko ni te tala ka hau ai ko topiki ai patoa o ko tu o ko loto ke ki taki tu he taki whamala ala ai ka hau te ko ai ne he filavelave o ku fai he pongpong ka kasi dictionary o kai me ua ko asine ai dictionary ko ni o le hanga o ti fai ni ai kahau i he veape pe mo e nauna ai ka pau e tu ko i he nauna he taulea whakatonga ko ha me e hoko ko ha ai e hoko e fitin mai ke ta tu au na ko ke ka hau o e patoa ke ki po ta fa pong pong ko ni ka pa le tu fa ka vea pe ko le ti fa ni ko fo inga aue ka ku te ki ai ke hoko ko fo inga aue ka i kai pe ku te ki ai ka pa le ave ai tapol kalama he pong pong ko ni ko tui e na alava ke tapolo e launa mo e veape kai lava e he tui e tapol kalama ke ki ma alange ai ki lave te whakahoko ki he ka hau o e patoa e ko ne tu ko e taimini o kuai ngai mea whakawhehu i hoange ko e nau
Aia pe ihene pe he ke lava ke more specific e tala noa. Ke lava ke nail down e ai ukinga o tala noa mo topiki ko ia i he pongi ni. Ka pau le ba te tahanga fito te te whakawhihui pa tahanga le ba rearrange e whiwhihui na talawe ko ha ko patoa. Ta ai ke more specific ko ha ai ka hau ai patoa ke te whiri whare area ka hopo mai. E te aia, koe ha e ka hau o e pātoa, ke te whiri whare area ka hoko mai. Pea lava leo hange ku tuu, hange koe rawa e motua, koe hange ku whakahawhe kasi a hono define e fo i lea o e ka hau whakatonga. Pea ke osi lava i pe koe e professor. Ai ngata ai time ki tauhanga ai time tanga i mea whakateki ni kare koe e i pong koe tuku ke uhanga o define ka hau koe ko ku uhinga ki ai a toa ke te whiri whare area hoko mai te pupatu professor. Malo bito pureiku ai whatoka mai a e takamata e ko tui ko toe te hanga koe na o toe wahe i mai o whamahino ai tuunga whakae veape pe a mo e tuunga whakae nauna o e talanoa ki kahau o te ai hono tfo i ata maari o na ia ne hanga o mai pe koe ko te hanga kona te whawhikau aki koe ni ki he whiri hoko, ki he tau whiri whare area hoko. Ai tu unga kou kui ai patoa, pe koe hae ka hau ai patoa. He koe whai mai e ta whanonga koe i he talanoa koe ki he patoa o hau. Pe koe hanga atu ia koe ka hae ngai mea o ka hanga toi ki he ka hau ai patoa. He koe ai pia nau kau whafofonga i whare area neongo te kai ke nau toko lahi whi unga. Ke nau hanga whalo toi, ke nau hanga o whao hafo i pure anga moha nau pare nia. Ka kui ai pe ai whainga maarie, ke malawa ke hoko nia koe o ka pau e toi toko lahiange e nau kau whafofonga. Pe te nau toi mao ha nau kau pou ke nau lava o whakahoko ai whakau kau koe au ke toi tānaki mai, koe haa ka hau o patoa ki e whiri whare area hoko, Ka te whahoke atu e pureiku ke hoko atu malo au hito. O mahui ka whaka professor ke ki bete ki ka hau. Kai lava ke tahanga o advance ha frame ka ke whai ake tala noa. Ke ki i more specific ang e ta lawe ki he topiki mahuinga koe ni. E koutou koe kou taua pe ku lawe ki he wai be tau whaasio hei whangai social media. Ko tupe koe ngahe ku ta osilere whoroa mai he tau piki koe ni patoa. A whakaaluen ke koutou kai lawa ke advance idea kou ta lawe ke ai i he pong ni. E ka pao hae ka hau ai patoa ke te ua whiri whare area koe ni ka hok mai. Koe ku tai o ku ikai ke i loia he polo kalama koe ni. Te ai atu. Ka pau lewa e ti organize fo i whihui koe hae ka hau ai patoa ke te waki whiri whare area ai koe wa whihua ni manai. Pea koe tali kai ai polo kalama ni. O ikai ke iai hani. Ka ukai ke tapu ai wa ke sio, ke ngai events e tafa aki ke e taulawa ke throw in my lewa ngai u whakakaukau ke pari aki a whihui ko eni o ma pe whai ngata a whoki. Tuka Mahalo abito. Pureiku, koe toi tānaki koe nahe koe
mi koe hange ko ke hanga foko tuku mai ai tala noa koe ke kāhu. Pake toi tānake mai ai toi whakaukau, koe hono whakaho ata atu e fwoi whakarea ki ai. Ka kuke toi hanga ko tuku mai, oku i kai ke whakapapau ia he poro kalamani ai me ai alu ki ai kaha ue. Oi patoa i he whiri whare are ongo, oku iai e nau whare area, mahalo ko mahalo pe kuna o toko walu pe toko fitu i loto, pe oku malawa pe ke toi mana o kau whawhonga e ka uka koe uhinga ko ho tala noa. Ku te kai ke lawa ai e porani moeanga e o patoa ke whiri whare area ka hoko ka te whawhoke atu e purei koe. O koe Profesa, ko mahuinga o pito ki mua ke tatoe hoko atu. O kou ebe kuahe ha o lawe. Ki he maka ko ia ae ko hanga he pureanga patoa o ona polo a kisi pohiwa o tuu koe i mua e ofisio e paremia e pureanga tonga. Ai hange ko whakatapu, ai ko asi mai ata whukumaka ko e ni. Ai hosi hange ko whakatapu, ai ako hange ha tangata sotia whakatonga nai. Pea mo he hosi ko ia paku hanga ai tau hange ko whakatapu ke tau wahe hihifo. Pea koe kumana wasi I, he ko ki motua ko e ni, pea ko tui ko whangata mai hange ko whakatapu. Unau ha umpea me wahe hihifo. O koe ha significant pe koe a simple ko ia. Koe ha ia I Profesa. Aloha Vito, e pureiku, koe mea maari e whoki ena a whoi ka veinga koe nau ke hanga o mai. Hinga ki ai, e whai e tālanga lahi au pito ia ki ono whokotuu ai maka. Nau I whai whatongia, koe tālanga lahi nei whai whare area motonga, he koe maka e nako ia e Samuela Crispo hiva ke whokotuu I e pāka koe popu. Ai maka koe na koe maka whoki koe ia koe whatatau ke whamatala a Samuela Crispo hiva koe tuitonga koe ko aho eitu koe uraki tuitonga ia. Pea koe ne tu uena koe pehe koe tala noa koe ki he nau sika aho eitu mono whanga tau kete, ai kau haa moa, sika toa, pea ku pehe koe fui whakatata aia, koe fui tātongi ia, koe nā skapsa, koe nā ko aho eitu ia, sai, koe pehe me aike tu ia he pāka koe I Popua, pea I kai koe ke la ke oslerei e pāka, whatatau ki he kumau I hono tala noa koe I tonga e Samuela Crispo hiva mo patoa. Na o mai le vai ai maka o tu koe na I he palasi, I he palasi I mua I St. George. Aia, o tu le vai a aho eitu mo ne futao, o hanga ki e hihifo. Pea koe, o koe lewa ai tala noa ia taha I ngahi whaka uhinga, o kui kai whoke tala mai e Samuela Crispo hiwa ia e uhinga e ne hanga whotu a aho eitu me futao o sika ki hihifo. Ka koe anga koe ngahi whaka maha mahalo, na ke pehe koe koe ha hosi ai. Koe tangata whoki oku ne tuk me fu, oku heka he hosi. E tangata u heka e mo e futao, paku hanga ki ta whaki hihifo. Io, kai ke o lawe ai hosi, nei te kai aha hosi e kai mo au eitu, ka koe
ka pau ku a ho si ai o to mari ku ka ke mana tu I pena a ho si ai ai ko fa u hinga fu ku pe he fa hinga fa u hinga pe ni ko fa mahalo ai o ku pe ku hanga ko ane hanga o te kai ke osi ai fo I tu ko a kauhala uta I ni hanga I mo kauhala lalo o whakahanga ao e itu he ko sika ia ao e itu ne ke sika I ki hifo na nau sika fuk nau tolu tai fuk e tala noa ko nau sika I toloa I langi pe ko nau sika I haa moa sika kau atoa aia ko ni hanga ko ki hifo ana ia o mai ai whakaukau mahalo pe te kai ke osi ai anga ai tu o e wā o kauhalauta mo kauhalalalo I ni hanga o sika ki hifo pia koe uhinga pe ka haa uhange koe haa ane sika atua ana o aluatu I palasi o aluai ki hifo o ku malawa bifo ke ne omi a whainga simpolo po ka whainga whakataata pe he ko ha mena e whakahanga ai ka kai ke whakahanga ke hata whaaki ke he Iyo pe aku ai bifo ke tala noa ia ki he sika pe he na e hanga he motu a foa o sika ai sia na fua motu I he tala ia e tā ko hanga ngā ai po tala noa pe aia o kuai hono pe he o na ia koe sika he tama foa ai fua motu koe hangi koe tala noa ia ke lai ne tui o ia honi ko hanga ngā he tala noa kau kai ke tau ilo hono mo oni o ta tau pe me foi sika ko naka whakafoka pure iku ko mea pea ko lava ea o mao mo lawe kia I he foi tala noa koe nā O mahui e mea ke lava lewa ki ata mai ki he tapolu kalama e ko hia ko whihui koe o ko teke mahino ka te ko mahino mai ni o lawe mai ki ai he ku ata ngai whei ko toa pe ke whakahanga ki ai si ki he wahai I fōu tau ngo ai. Koe mea koe o kouhanga o whakawhehu I atu. Pea o koutui ko ke lawe mai ki ai pea I mahino ange ki he motu ange tau ki polo kalama. Kata hoko atu. O koutui palofesa e lava hekai lava ke ta hoko atu. Ta ea hata lawe ke whiri whalearea koe ai puleanga tonga na e toki osi. Aia koe ta uafe ua tahanai. E kouhi koe whiri ko ia o koe hono ngahi mea ke ta sio ki ai. Koe urua ki o tuile matua ki loto mamahe au bito e whai politikale whakapatoa koe ni. Ai politikale ai whai patoa. I he ola o sibi koe ni na o e whiwharerea na e toko si wafe ua taha nai. Ai mao e ku tau pe I kai ka koe whiri wharerea na. Pek mahino pe ia e ne tuku ko ia. Koe taimi whaingata a pito ki he whiritikare koe. Te mo weu. Pahi pe ai to e pehe aki pe kau sinia officers koe ai whai. Pe ai ngahi utalanga ke ko inga tokua na kai ke mawele mai tuku mai e tangata e ki e palemia ona polo akrisi ko taki ai whai patoa pe hai e taki I he whai patoa o ka pau e whai atu kai ke whelawe ai whai to o New Zealand pe mahino peiga na e lope tangata e ki pale mea ke whai mo whai whotu he mao e motua koe ni. Ka koe hinga koe lahi a whepehe aki pe ko hai e hoko atu pe o angi ai e tangata le mea ai taki koe ia whaha. Ngai uiga koe koe talamen ke whiwhare alea koe ni. Ai whepehe aki mo tola lo pehe ai whiri I he kau whakufonga. Atoa e whiwharerea na e toko si. Ko e winga koe ata koe ia, pea koe osi ilo I pe e koe palofesa. I he maha mea whakapolitikare ko toa pe I he te waka whiwharerea.
i kai ke pe o ku ma veu lahi ai fe lahi ai e o ku kai ko ha whaka ilo ai ke te ua ki o whiri whare area o ha whiri whare area o kawai whiri whare area nai toki osi e pureanga tonga moe ola e whapolitikare koe patoa o atari koe e parofesa. Io koe poin maari e whokia nā pureiku, koe nā kusio whoki au ia, nā kusio pe au ia ki he whoi ki he whoi tō koe ni ai patoa he ke i lau maari e pe koe ulu aki nā ku lawe e au ia nai te kai ke hanga e Samuela Crispo Hiva o whotu ai patoa ki he ene hoko atu ai patoa ia te ia o i kai ke ia ku whanai he ke lau Maria Samuela Crispo Hiva hanga ia o teu i fo i mea ko ia na ane hanga pe o puke mea kotoa pe a i he patoa i hono awhinima. Pe koe taimi koe na pā mai e fo i ongo o ku hoko ai mahaki ki e sino e paremia. Ku whatara noa pe ki e kau au inga o hiwa mahari ene ke i mo he kai e movete patoa. Kai kehe, na ai hoko whoka e ia o whai e whoi whano mahi. Kai hoko whoka o hiwa. Na movete patoa ia he nai te kai ke whahano whakata. Lawe whaospeki ai pureiku koe ngahi mea ia ko whakatoka ngā i tonga. I he ngahi langa ngā ue o ku whaari e kina ai teu i e he taki o kalo mo ui. Ke pāse foi pulu o ku whaari aki pe ia pe a hoko mau pe ai mo weu ia pa malo pe ka pa e toi mo ui mu meni ko ia o hoko atu. Ka koe ure soni pe kau o ku tau wako me ai he nai pe hepe mo ate ni ka tau. Nei kai ke wha te nai puke pe futai foi pulua au ke ne pe ki a pe mo weu fe fusi aki ai mo ui koe ke ilo ia poko ai ke ne anga whatake foi ngā pe aku ke he holo e patoa he foi mea ko ia he koe uhinga lahi o kovi koe ne whiri whaka osi koe ngā koe nau mo vete he o se pegia Samuela Crispo Hiva kai kia hatakia mandui na e koe ia mahi isa o kai ke ilo e taki ia pe ko hai vete koe ne mo vete pean kau whaampe e toi lava ko mata asi nau toi mau ka whahoke atu pulei koe o mahui nga foki e foi tala noa ko ia ko nga ke ngata pe ai au loto mama he to ko bilahi ko ia ai ola o fili fale alia na to ko si ko nga ko na u kau ne pe kau fili ai na e hange pe ki kau fu mahino ka te au na na hu ko nga ko fofonga o e pato pe na hu pe ko ki loto takitaha nga visione ko to ai pato na ke muy i loto hange ia kuna ui loto na to ko kau tau atai na ke na wai hame ai ta hai ke fusi ke hame ta ke kawai ke ngai ke visione ko na ta ave ki ai ke pato pa wai me ma hui nga ko fe tu wai ni ai fo ile ko cult e ke ilo yang e ko ta ilo e nga historia o e nga movement eni hi o ku kamata aki ko tangata o ku
oku a whea a ene rea, e oku muai lewa ai mui ai kurupu ai ko inga ko a whea a ene rea, mo e tau mua mo e visone oku ne whai. Pea nau hoko ai fo i mu me e kurupu. Nau alu ai o pemelene kurupu ia, pe e tai me taha ku nau hu mai pe, os pe nga hai taimi utole mo vete. Tau te whoki he taki, o hai oku taki. O anga e mau ai motu a koe ni, na usio o filohe au pite taimi nei kamata mai e patoa, ko hinga pe koe mea na talawi kai ki moa koe. I wha i patoa he talo e kamata mai koe ni maule e ma. Ko hinga na te iai, ni iai e whiohi moa krisi. Pana wanga si o fi, e men ko ni ha aho. E whaiwhai ange ko tuku mai ai whatongia he tangata eki e akris po hiwa ngahi mui whanonga. Pe e kei mo ui, pakapau e kei tolonga whae men ko ni, ko hae loa o e tolonga. E kei lawe i pokela hea pita kau ngahi men ki mua ko e ala tupe ngahi men hia pe ke pe ia. Pe tangata, ko ni malo kamat aki ai tau mua ke, tau mua eta. E whakai koa ke tau mua ke, pe mo veveu aluatu e potanga ia, i he movement ko ia. E mea nai ku hoha a koe e sio, e maho inga ke ake siofia nge ai movement ko ni a kirisi pe tolonga pe i kai. Pesa. Ko poi maui nga nau ke hanga o mai e pureiku ai whahinga whakakaukau o nea koe social movement, he? Pea hange ku me makatunga whoke ha makape ake ha prismatic oku asima pe ai taki oku leo a whea pea manakoa pea malawa kene ave tokanga i kakai. Pea o hanga whakaata mai whakaukau o i count, he? Pe koe oku whanga ake rea tā koe sectarianism. Koe ni alu koe ha koe oku lotu Poke o whanga o ake koe whakakaukau e counts, he? Pea mo e ngā o ake sectarianism. Ka koe me hoko. Ko mea ka mea hoko koe o whana ia mo pro-democracy. O ku alo rewa i keike whakatoka ngai unconsciously he kakai. O ku alo e hange koe nau lo i manakoa pe ia o hako ia. Pea koe anga mahini pe ia hawha inga i riu. Na e pe hea hiti la. Na e pe hea hai kone alo pe ko manakoa. Ku lotu e kakai without their conscious. O ku nau whaka apa maki nau tō rea pe nau whai pe nau tō na pe he whaka krisia i tonga koe ne fispa pe ku whanau ke kakai. Koe ne marei pe ki he ku ko ne rea pe anai aku mui kakai ke. Ne toki liriu mai mea ko ia hene alo pare mia ko ia ngahi toke. Kau ko whanau no e pureiku. Ko e maari e. Ko whahinga taki maa. Pehe. Ko taki o i kai mateu teu. O ku hange ko e tau rea ko ta e tau hia kai move te whangasipi. Patoa. E ko sio ke kau tangata ko e o hange ko whaiwhikau. Toke tātu e netoa. Ta whapapa. Ka ke sio ke mālohi koe a iwi o akirisi mono mana ko a koe kaimi koe me peki ai. Matango fua rewa ki Pare ke lawa kalasia ke nio whai foi mea he nai hanga he iwi ma
au ai mana ko ape na nau mui mo nau to te kia sa mala na kamata mo ve te ia ko foi mbawahe ko atu ne to ai mo foi o nau hu o fa pure anga na to mo ka hoi no pere me he pato ko ka pato ka to ka ko e ka no ane nai na ai nga so mu meni o whakai kuia o aruia he wheitu ke. Ta ka pa o kukei puke ate viso ne koe. So ke nau he tu a patoa e kai mini. Mahalo koe fo viso ne koe sina e taha o fulu e ka taha aru mo e konga i he ene mahino ana. Kai whakafoke atu e purei kumalo. O mauinga foke profesa ki lave ki he funga tanga ta ona po a Crispo va ko inga ko foi piliote ta imagino ni o fili fare arena e tokosi e ko o patoa ko no ia ta lave ko cult social movement ko ni pe ke hoko atu e na ia e tokolo hina nau pe ko osia patoa e fili fare arena e tokosi ko inga ko ikai ke lelei ko to kovi ko ia ai nau kau fili e ngai fili anga ke i tonga pe hange ko question mark ko ha ka hau hange o ta mai o kwa ni felave i fok mai fe hu ko ta fega ke tali ko ha ka hau a patoa ke te fili fale area ka hoko mai pakabate tau tu he foi point ko nei e ka tali ai kai ke ngai miti ke ko le osi e patoa he fili fale area ko osi pe ko hinga talave ai nei ka e ki por kala mo ko ni he tain ko ya a e ku pehe o kui kai ke osi ai whaka i whaka politikare patoa o te ke osi pea o kai pe uhinga i anau ai koe ki lawe ke ai koe ngā koe uhinga na nau pure anga ai koe ngai whakanga whiri pai na nau whiri ai kau whaka whonga patoa Mari. o ki pe fuka kai out there toi whakalele o kai mo ni sone o whai e ai pe ai ka hena ai koe ni pe ko tu te ta e tu kuhe kata ki i lawe ai ki ke me mahu inga koe ia o ko no inga ko ha introduce for fili koe ia toi ni a ko to lalo ai patoa e o se foi fili ko e fehu i te nau to e lava o kake whaka politikare e ngai whai anga ke he ko ha ka patoa te ki lawe ki he me Mari. o ka e polo kalama ko ngai trigger point ko ngai mea na ne kamata e ne to e omi mamarie ai ka kai ai fonua ki fai fa politikare ko ni e kwa i felavi mo ka ha o pa to ki fale ka hoko mai ko e ulu aki ko e whaka ilo ko ni na e fai ke mau i o e ngahi lao whaka campaigni i tonga Mari. Pea in the middle ko nau tōna nau tātiki te whoke ngahi whai anga whiri koe pea nai whai a siota au polo na e whakao nai e se halake whakao kau nau pepea ue ai pe whakahi ai e tae mahino pe te nau ai whakailo pe nau mo ua pe te nau ata pe o hange koe whahinga i si na hao pe ia ka ko me ka nei hoko nei ai hange pe kuta osi ilo ka to kei te fulawe ki ai
o ka wai ka mista e tolu ai puleanga ai ka ti na la vea i he whakailo ko e ni na e la vea he whakailo ko e ni pea lava i he fo i whakailo ko e whiri pai election ko e na e hoko atu i ai ka koe mea ku mahu i ngā he whetā tūku aki na e rongoa ai whonua ai koe ha ai wā o e whamau anga lahi koe whamau anga pea moe mawhai koe ia koe executive pea moe whare a rea ai whonua hange na i nene fu pea lahi lewa whea koe mea ku mau anga lahi ai pepehe aki ai koe loro tonga e whakapopo uri koe ako o si maro e whakepatoa ai ia i halaia pe ko whakahalaia ia whakamaulahi ai fo i toko tolu kabinet koe whakataha mo e nau whakailo ka mata ke asi mai ai ki i ngā unu reke reka ki he pou i o whahai patoa ai ne kau whakafofonga tuku atu Palofesa Ko e poini mahu i ngā ina ku ke hanga o mai koe ke whakatoka ngā ia ngai poini koni ku ke toi hanga o mai e ko ku hinga ki ai koe fo i kona ene fia fo i whei ngā ene ai patoa mai ki muini e o ku asi mai rewa a ene toi hanga whakafoki mai i e ola fo i whiri a tonga tapu fitu mo tonga tapu hongo fulu. O ku ne hanga o whakafoutunga mai mea kou ke tā noa ki ai. Na e whai e kau whakufonga patoa neongo o ku pehe ko e nau taiwhie tō pe ko e nau haka na nau whaiwhi whakailo pe nau malon whakalao ai au na nau mooni. O mapaki reo e fo i toko tolu kau minista e toko tolu. Pea koe ngahi ngā unu ia, ngahi ngā unu lele ia, e whai whatongia whakapolitikare e patoa. O ku tau toi sio i he ngahi ngā unu atu koe ni. O ku le lava rewa, i he ola o ngahi ngā unu ko ia o whiri mai e patoa i he tonga tapu fitu, mo tonga tapu hongo fulu. Pea hange ko hotala noa, na i ai e kakai, pau e patoa i he mei kakai lele i he mei whaiwhiri katoa e tā fitu. E wahinga whaiwhiri e tā fitu. Pana ke omi whoka te hui o pehe. O ku malawa ke nau toi whoki mai kakai koe ni. Koe tari koe ki ai i o ku malawa i he ku wakai a aku. He ko o si kamata whai e patoa i ngai fo i ngā ue. Koe whakailo o mo ua e kau minista e tolu. Mea whai stori au te hoko tau stori a tuku nau toki toa. Ai au tau pehe koe ngai fo i ngā ue le lei whakapolitikare whakalao. Pero tau mai emi ke ngai ngā ue, koe nge kono whakailo koe nai. Hiki whahenga e mateni ai whareare a i e nau hiki whahenga ta e tolu ki mui. E ki mua. Mā lohe a mateni, tau pehe koe toi fo i ngā ue le le ia hata a kau whakufonga e patoa. Ai au tau whoki marewa ke poini kone a ke lau. Ko taimi kou maa opo a te a maa o e patoa. Ko ne maa o pe koe patoa tonga tapu whaa. O ikai ke toea hataha e whiri mo mateni maa rohe patoa. Ai o ku ke iai pe ai whainga maarie ke toi whoki mai e kau ihe uhinga ko ia i ta aanga i ta whamau tawa taini. Ko ne mau pe tonga tapu fitu i kai ke toea hataha te au i mo paua piveni marohe patoa. Seke tonga tapu walu. Whawhawhonga patoa ia e ua. Tai mea na nau mawai ua, mawai tolu ai. Ke lava hataha ia e ua whawhonga koia. Lava maso an tai one. Ko ne au pe le whiri ai tonga tapu hongo furu. Ke tea whawhonga patoa toko taha pe ka perieri pe. Hua ka perieri. Aia, ka pau, ko yanga koe mea koe e kutala noa, te nau ka noa pe ki ai e porokalama te tā mo solo, ma.
Ko taimi koe mau e patoa. E nau mui e ngai ne alele koe na e lava o nau mau ai e taimi o Samuela Krispoi wa. E to e foki mai pe o nau kau whafofua. O ku malava. Ka te whafoki atu e pule koe. O mahui ngā wito e lawe i e i poini ko ia. E ko hiko e ku ai ne kaunga ki he ka hau ai patoa ke whiri wharearea ka hako mai. Ai koe ta ki tō pikia. Koe tahi whakau hu mai ai ki he wharearea. Ia, ai koe nau whakawhorana e ua pe. Tō ngā ta. E parofesa, ko te si na amo e whare alea miha whaha, i whanki mai ta pa fofonga i he whare alea. Nau hu ki toto, te ke hu mai a tonga tapu hongo fulu, i fo i taimi ko ia. Nā lai a pite ko tu whakakaukau ki he whahai koe ni. Nawe e nau toi whoki mai o puke mai ai ki i whake pouaki mai ai tonga tapu wha mo tonga tapu fitu he whira pai election ai tokosi. Te hange ko mea nā tau lawe ki ai. Toko taha pe toko ua e whare area ko mea lahi au pita. Ko tuina e kita e tokanga ai ngā shea o e whare area e ngai poini ko ia te ke whai ai whiri ko no tonga tapu hongo fulu. Hange pe kau na e sio, neo na e ai e kau whai me whai whakanga ngai ku whakanga ke mai tau te whito ke hu mai koe ni ai patseti. Pe hange kau ko si o pe o ku location koe taimi koe ke tau tipeti, hange pe kau hange ku ki hange ku whakasiosiofi peke, hange ku ai peke ki whainga taa ai humai, ai ango whakafuka pe kau, tau te whita tonga tapu whitu. Tipei te whare area. O kau ai peke foi no tuku whakataimia ki tua me whare area. E la sfinge taimi koe pe he aki ai, na hanga he e whare area Area mai kau share vai foi ngai share en hi taimi whakatahaka. Instead hono whakasiosiofi ke whakawhai ngā taraia e kau whaonga me whahai whakaanga. Te whito ke tonga tapu whitu. Nā te tonu e ohi ngā au e whakataha. Oua ai ha mea ha horisi e whunaurea ai e siosiofi ha mea ke tuka ki tua. O ku kau hono tuku ki tua tonga tapu whitu. E ana koa e whahai patoa. O atu ka koe paro koe te poini ena o ke hanga o tāna o ku mahu inga o kai whake o ke uhinga na e tuko ai a tonga tapu whitu koe ki tua koe o kai ke o mau e pure iku pe koe tuku ko ene koe whewheka ai whakamalanga pe koe uhinga loloto ai whakamalanga pe koe maopopo ai whakamalanga pe koe tawhaake taha ko hato ki tua ene whakamalanga ka koe o kai ke o mau le reiki ane kai ke whanongo ai ka koe ku lawe ipe o ku hangeka te au o ku whaafasi ai whare ke tukuange tālanga ke alu. Ko e ku mau ia, aku he mea ko lawe i. O ku hangeka te au o ku whaafasi ai whare area o tonga ke tuko e tālanga ke alu, tuku ke ka pau o ku lea ka e tahau pe mau e tūtu uni ai whare e ataha.
Ka koutui koe whakawhekiki, koe konga ia, koe area foki, koe uhinga foki o area, o whare area. O ku mawai unau koe ni he tautanoa whakatonga. He? Koe mea koe area o ku mawai ai tālanga mo whakawhekiki, o ku mawai talanoa, o ku mawai ai malanga. He? Aia, koe ne hau katoa whake u mea koe ia o ku mawai ne whanau i mai mea koe area. Ka o ka pau e ta au whia pehe. Ki aruifo ai tālanga ke ua fuwhewheka pe oa ai e whakawhekiki ke ua fu hange fu ngalulu e whare. O koutui o ku hala ia i e whakauhinga koe o mea koe whare area. He? Koia. He koe mea ia whie mau ke tuku ai kau whafofonga ke nauhanga o wakiri, whekeri, hakiri o taaki mai ai uto maui mi hafoi i siu ka oua ta ofi he koe mea ia kuhingai e nau i he whare. He? Koia. O ka pau nau i he whare na toku aia ke te wheka ato e re apea. Mata i sao ato e ai uhinga mo e poinipia ta ofi mai ia. O ku hala whakawhare a rea ia. Tuku kehe ka pau o ku he ia ki tua pe rea ta e whiunga ka te whakawoke atu. E pure i koe. O ku hinga me whoka e ta mai koe ni. Ko hinga ko tau ke fo i poini i he whili wharearea ko si e nau tō lalo e ngai whaianga whili. Pea ku tasio atu eni koe hai mata ke humai ai o mao e whiri a tapu whaa. Tonga tapu fitu. Pea koe ni ko nau toi mao a kongo fu. E whiri election e whaa i tonga tapu. Mao he whaa i whapolitika toa a whiri whaianga whiri e tolu. Tonga tapu wha, tonga tapu whiri, tapu homofu. Koe poini e kalere atu i e taimini, ko kamata, ko alu, ko kamata ke move mai e fukakai koe na e whika nau tolu he taimi koe, e whiri wharearea e taimo agirisi, e mahana nau maoe i tonga tapu e toko hongo fulu nai e whiri a tonga tapu. Kai tate lawe ki ai. Yeah. Ko hai huinga ko toi tupuraki hake ai mana koa ke whaha i patoa. Ta o sita mai ai. Ko eni ko tato rea main ke nau hu ke wharea rea. Ai ngahi u wheta e mahino aki. Pea ko tuina e mei whakapoto pe. Ai ngahi u mea e nihi i wharea rea. O hange ko ni. O koutu mo ni pe ai sea ai a rea whakaparangi mai kai. Ko tau tolu eni pe au te whanau pe kai. Ngahi u poto tunga i tonga, e koe lele atu pe ai talanoa ko humai le ki i lea whakapalang. Ka koe leo ngoi ka pau kumoni, that's fine. Ka koe tui koe whanga ki me ai iki. Ka koe hanga tuku soai ai whahenga. Mantui koe sio mai kau kawatonga me ngai whanga ki koro. O kukehe whoke nau sio me tau sio atu. A tau tolu mo sio ai wharearea, mo kau take wharearea, no pure i tau tibei te wharearea. O kukehe. Koe ki hoa atu e pure iku. O ku tapu whoke rea whapapalangi i e wharea rea. Ko ia na hange ka teo na e whai mai whelawa ki mo paua piveni. Ko ia. He koe ku poini au ku pehe. O kaimi ki tau mawahe tau tore me foi mea koe tapu e rea whapapalangi i wharea rea. Ka koe ku hinga aeni e pure iku. Lea whakapalangi wharearea ka ke hanga whakamatalai whakatonga. Pe ko ho whakatonga pe ke whakapalangi kai ai ke mahino. Koe ku poini ia ako. Kai oa te tau ka ofi au pito e rea whakapalangi wharearea. He ku fuwawe a pito e liriu fuwawe ngahi. Lea whakapalangi a honi o koe ke lava he lea whakatonga ia maku pusi. He kai ke talawa tatoro o angai ke aha foi University of
tonu ke no fupelo au ko whakatonga ata pe ke lava ke tau alu whakataha mo e taimi. Kono ai ko pe he ko tau sionga ke whare area, kone o mai ko e nau tau pe he ko ulau whanganga, ko uri pōti mo e mea. Pe seti la he o me ai ai pe kai ka nau whakatonga ai o nau tō nau fo ilea whakatonga. Pe ko fu teknolosi ai ne mo e saini siu, ko ke lava he tau ka wako tonga ai ke nau alu whakataha mono de iriu e urea. Ai ko kupo ini whakaata rea whapaparangi whare area kai whakamahino e uhinga o e whoirea whapaparangi kai tuku ke alu e tālanga ua ai e whai mea koea ke nenga whakawhainga tai ai tālanga i whare area he whawhoki atu. He koe ngahi ata pehe. Koe ngahi ata pehe no tuku e nau whakafofonga ki tua. Hange koe mea na ke la ave au u te ka kupau ke te hanga whakatonga ai lea, fo i lea ko ia. Ka koe hanga koe mea ke lawe ke inga. Ai, lea whakatonga ai mo lea whakapala i office. Si he kupau ai lea whakatonga ai ia. Ngai anga, kake kahiki me ngai. Le ngai ka tau ki peito nai toko si i he Pure ko kuto e malu ka whawhoki a kata. Pito. Koe tau ki peito koe nai toko osi koe ni i wharea lea ke paseti. Na asi mahi ma hono o ngai whae i whakanga a ngai paseti koe pure anga tonga. Nai whakahou ke whare area. Lano whakawhehui he ngai kau whae whakanga o kau e mo kau whakafofonga o patoa. O kai ke ngaro he kakai kawatonga ngahi motu mo kakai o e whono. A hono aki hange ko whakatapu. Ai mingi i mea whelawe i mai pat se whonua a ngai tawa nono. Hamea ku hike ai he taimine pat se ke wholau koe ki muri. Na mea pēsi isi koe ko hiki onu. Pea mo hawha ngai mea. O kou sio au. O wai ene teke ana koange ai kau whakafofonga o ngai wha i whakanga e whare aria o kawai ai kau whakafofonga ai patoa ai a koe hoko mai ne ngai ulelei o ku tanu mamari he patoa ke whakafoki mai e nea o whiri toko lahi ka nau tolu i mua kawai ai tau ti peiti i koe ni o patseti ai whonua tukan Palofesa. Malo purei ko koe alo toi ta minite nima ka koe poini maho inga au pito ai mea ku ke tala noa ke ku au ke au tau whare area. He koe mea koe ku asma koe mea tau whare area. Ko koe o ku ke tālanga. Pake hanga uhinga i lelei o whakamata pia whekeri koe toko taha ia koe o ki ai fie whanongo ki ai e kakai mei muri motonga. Taha koe o ku tala noa koe kai ke ne hanga whai e foi mea koe ia o ku pehepe kakai ia whai mo osi hore aka ke tangut ki lalo whafufonga kai take. He oku mo uia ngai e kakai ke nau whanongo pe oku alu kana kohange ai kau atoa koe i ahoni ko uhinga kau malohi pe oku nau tuu pe oku nau o whai ngai whakailo pe oku kare au whai e koe atu koe
Koe patseti. O ku patseti o ko ua whakito pe au ia ai e whangafu hiki. Trini lahi whai e pure anga ke patseti. Pea koe whika ua. Na malo o wakai kene totonu ke ua ta o whakawheki ka tuku ke o mai mo one u mea ko ia. Kana e aia hange kou whakatapu i. Koe whai ura tawa ke tau ke sio ke patseti o whai e viri ua mo e viri ki ke whakawheki ki ha whai poini pia ta ofi. Kai ke te atu e purei koe tatai wā ko ta ala mai ka ke whai hao toi tala noa whaos mai mo hao wha maa popo. Koe. Profesor Pano au pita ko tui ku ok ke o seta. Ta whenga ke tāre foi whehu i koni. Ka te toki kore atu ke aha taimi whainga maaie ke ta toki hoko tā o se tāri o e whehu i koni. Ka hau o e patoa ki he teu whiwharea rea ka hoko mai. Pea ko tui koe toki ki oku lahi o no tara noa pea ku kai ke motua koni. Oku pau ke whai anu whakasio le rei horo kai tawhaki kai lava ke whai atari ke whehui o e pong indi. Pea ko tui maro apito ai ma whainga marie e he profesa pea pe foki ki he university lo au te lawe atuai i he pongi ko ni. Pea ko ai kutui ko e whainga marie ka hoku mai lava lewa ke associate topi ko ni he koe ngai mea mahu inga o te ke tala me ki ai. Pea o te ke foke talawe ko hai whaka i whiri whanere ka hoko mai. Ka osi lo i koe ngai mātino whiri anga i tonga tapu wawa o moha apai ke tau siawa ke tau pros. Tuai i koe ni patoa i whiri whanere ka hoko mai. Apito e profesa ai mao whai Aloha pito pureiku, pea ho ta huapa ko vetinga taa e ta whila fuaki, ka koe unga koe tau tai. Sei pehe koe inga koe ni e ta kawe inga koe kahau e patoa. Oku kei taim lahi pehe koe ta whanonga tu pehe ku kei alu pe kahau e patoa te ke whainga maria e tatoi whoki mai ke whaose ke toi hanga tuku mai. Ka kou ofalaiat ke te koe, pia mo langi toko mo e whamiri, ma lo te whatongia mai mehena. O kou whamalo lahi at ke te kumotol ko toi, ku mo kau mai ke tau polokalama, pia te mo mea mai mo mamata mai ke polokalama ni ka hau, te matatau atu he ka tau toki ofalahi atu, Malo.